Kada je neka osoba inficirana nekom od polno prenosivih bolesti, veoma često nema nikakve simptome. Međutim, takva osoba može preneti bolest i inficirati svog seksualnog partnera. Inkubacija polno prenosivih bolesti je različita. Kod onih bolesti koje su izazvane bakterijama, inkubacija traje najčešće od nedelju do 3 nedelje, dok kod virusnih infekcija ta inkubacija je duža, može biti od mesec, više meseci, pa čak i do godinu dana. Najčešći simptomi polno prenosivih bolesti su pojava osipa i svraba u genitalnim predelima, zatim pojava otoka, bradavica i plihova u analnoj i peripubičnoj regiji, promene u kvalitetu i količini vaginalnog sekreta, pojava krvavljenja mimo menstrualnog ciklusa, pojava kontaktnog krvavljenja, bolovi pri odnosima, zatim bolovi u donjem delu trbuha i veoma često tegobe sa mokrenjem u vidu dizurišnih tegoba, odnosno tegobe u smislu otežanog mokrenja, bolnog mokrenja, pečenja i uopšte jedna neprijatnost. Polno prenosive bolesti mogu izazvati različite komplikacije u organizmu, mogu dovesti do oštećenja zdravlja, naročito ukoliko se ne prepoznaju, odnosno ukoliko se osoba i kada prepozna simptome ne javi na vreme. U slučaju postojanja polno prenosivih bolesti, svi ovi simptomi su više izraženi kod žena nego kod muškaraca, mada je bolest prisutna kod oba partnera. Neke od polno prenosivih bolesti mogu dovesti do komplikacija u smislu širenja infekcije na više partije, na matericu, na jajovode, što izaziva hronična upalna stanja u maloj karlici, a posljedice ovakvih stvari su sterilitet, odnosno češća pojava vanmaterične trudnoće. Neke polno prenosive bolesti, pre svega one izazvane virusom koji imaju visok onkogeni potencijal, mogu dovesti do promena na grlića sa premalignim i malignim lezijama. Bolesti koje se prenose polnim putem, kada se jave u trudnoći, mogu se preneti u toku trudnoće, odnosno u toku porođaja sa majke na plod, i tako su veoma često zastupljene infekcije pneumonije kod novorođenčeta i infekcije oka. Dijagnoza polno prenosivih bolesti se dokazuje uzimanjem uzorka kod muškaraca iz uretralnog brisa, kod žena vaginalnog sekreta, odnosno cervikalnog brisa, identifikacija uzročnika na različite načine. Lečenje je najčešće kombinovana antibiotska terapija, neke se bolesti leče hiruškim, kao što su kondilomi, hiruškim uklanjanjem, a kod nekih bolesti postoji mogućnost, kao što je to kod HPV infekcija, eventualno vakcine.